العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nika wa man lan sing sapane wong kana kang ana sapa si iman ana iku yu'minu iman sapa si iman billahi iman ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman ing dina akhir yakni dina kiamat fal yukrim moko becik mulyakno sapa si man yu'min mulyakno jarahu ing tonggoe man ay fal yuhsin ilaih yakni berbuat bagus maknana fal yukrim ay yuhsin berbuat baik dekat tetangga. Seterusipun tanda-tanda orang seiman sabane terangaki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berbicara yang baik, setidaknya diam tidak berbicara. Omongan saben pun lai terangaki bada mahdun bada naf'un mahdun bada dararun mahdun bada naf'un dararun, macam-macam omongan. Nah mungkin termasuk tanda-tanda orang seiman dekat Allah Subhanahu wa taala yang kipaneka berbuat baik dekat tetangga. Dari cara nah berbuat bagus dekat tetangga ni di antara pun sekedar walaupun dengan wajah yang senyum wa talaqatil wajhi kelaban muah senyenengaki ketemun bi bala tangga cukup mesem bonan. Mun sampean tak bisa beri sesuatu seberharga minimalnya apa? Minimal mesem senyum katonaki kebahagiaan katonaki kesenengan sampean mempolan ketemun bi tetangga kela. Ibaca repot Pak. Merkana Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada bu nikmat sepaling agung setelah iman Islam mun sampean andi tetangga saya. Nikmat luar biasa nih keponan. Di saat sampean butuh, di saat sampean bingung, beda tetangga siap nolong. Ini kan nikmat saya sangat agung setelah nikmat Islam, nikmat iman. Bahkan sampean mun agabe bungko cek maro agabe bungko cek maro mele bungko. Congok kada tetanggana aljar qabla dar. Congok tetanggana
enggak apa keadaanna, enggak apa kelakona, baru ngabai bungko, baru mele compo, baru abangun compo. Syokor-syokor murah bangun compo takut tepak selopot tetanggana. Kastah sambian. Kastah. Nah, karena hubungan bi tetangga ni keteka tetangga ni ke apa boleh ki ibu teretan tetangga ni ka. Tetangga ki abau teretan. Makanya ke lebih berhak untuk diperlakukan secara baik. Bahkan lebih berhak untuk menerima kebaikan dari panjenengan. Macam-macam cara na orang taruh abaku sekata tangke minimal cek sampai sampian meles kecuba na tetangke saya berbuat cuba minimal kecubaan ne beles bi kecubaan tak mare ba mon kecubaan ne beles kecubaan terus kecubaan ke tak bambu tak re mare kecubaan ne ka keng mon beda orang berbuat cuba ke sampian mun sambian tak bisa berbuat bagus da orang saya berbuat cuba ke sambian minimal cek berbuat cek beles kelaban bareng saya cuba kelas atas kelas eksklusif kelas eksekutif kelas paling tinggi berbuat bagus da orang saya berbuat cuba ke sambian berbuat bagus da orang saya berbuat cuba da kakauleban panjenengan. Are mon bene nabi, mon bene para beli, mon bene orang sepersehat na. Repot. Minimal kelas kuluwi sampean nikah. Mon bede orang berbuat cuba, cek beles kelaban kecubaan. Minimal. Hebat ponan nikah pon. Mon sambian bede orang tak nyapa, iya tereh bi sambian. Boria kelas orang persehat na Pak. King hajan cek repot macet berat ada tangke ni kan. Nah, hukukul jiwar sampai neng fikih ni ke beda bab khusus tetangke hukukul jiwar hak-hak tetangke harus dipenuhin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kam min jarin yata'allaqu bi jarihi yaumal qiyamah. Berempa orang kuaku ning dina kiamat orang ni tak bisa nerosaki perjalanan ke swarga karena ki beda ta'alluq beda hubungan bi tetangga. Tak bisa nerosaki perjalanan nah. Tak bisa terus masuk ke swarga karena ki beda ta'alluq beda hubungan bi tetanggana. Maksudnya ada remah karena orang seandi tetangga gila sampai nyaksein tetangga ni ke orang bagus maka ngocak tetangga gila berarti orang ria bagus tapi sebaliknya mon orang gila can or can pangeran can Gusti Allah ben can para malaikat bagus tapi tetangga ni nyaksein ring cuba kala maka ngocak orang gila yaqulu ngocak ya Rab do Gusti hadza aghlaqu babahu neka orang soki keng laba ngabintep meloloh aghlaqu babahu duni fanam fa ma'na'ani ma'rufahu sehingga kaula tak pernah oleh kebagusan dari orang nikah tak pernah bantu padahal oneng cek kula lapar padahal oneng cek kula sakit ben aben mampu nolong dan kaula bantu dan kaula sangat mampu maka kaula nyoon keajunan Gusti cek pemasok ke swarga orang ni sebab bilang tak bantu kaula tak bisa orang ngodi tanpa tetangga ni kawa ya montro tadi tetangga neng gunung akan camacan kirisi ku neka budget anak pemak raja utama nah apolong bi tetangga sebab sampean beri kesempatan untuk mainga orang sesalah sampean bisa ngajak dek ke orang saya tak gena ya cek dek bareng saya gena seandainya sampai di atas gunung di neng Bromo disa ngajak ke siapa ngajak ke kawa ngajak ke okos ketemuan tetangga ni ke bisa ta'awun bisa saling membantu udah kepatian ni ngak gila ni kah keng kula kelopai bener keng sengaja cek kelopan
Mun sampean odi tiba-tiba saya semajengakina. Odi atas gunung. Ketang semajengakina. Ki putu kata tang ke putu sini kan nika. Sampean mon sete saya nyelabet tatangke. Sampean mon sake saya nyande tatangke. Sampean mon keseteun saya atahlil tatangke. Sampean mon apot repot dadi bejede dadi senoman tatangke. Sampean mon kaelangan ngaranen iya repot ta. Enje kok tak ngaranen sapa boleh ya ngarane. Tak ngaranen ke ngocak sapa boleh. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Kanjeng Nabi ada bu telo kali. Wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Demi Allah orang yang tak beriman. Demi Allah orang yang tak beriman. Demi Allah orang yang tak beriman. Qalu laqad khaba wa khasir. Duh. Para sahabat ada bu benar-benar rugi. Benar-benar sengsara orang ini ke ya Rasulullah. Man huwa ya Rasulullah? Saya orang saya kocak tak iman dekat Gusti Allah ini ke ya Rasulullah. Man la yu'minu jaruhu bawaigah. Orang si andi tetangke tak masa aman dari perbuatan dari ganggu terganggu. Oh caan na ganggu waring cering molono. Kelako nah mengganggu nyetel salon nilai pesan tak boy. Tetangken sakit gigi orang punya tang salon tibi mele tibi sompet ko pinga mun sakit tibi somati mercon somet ya dan bungkon peranyeng mun ngocak apa bener yang sakit mat apa tang mercon tibi sompet ko pinga dia Kanjeng Nabi sadar wallahi la yu'min tak iman orang ini sebukale orang jadi ngaku iman ke Gusti Allah keng tetangkeun tak masa aman dari perbuatan kecobaan bawa igahu dari perbuatan baik lesanna tanang perbuatan orang lain tak masa aman dari perbuatan cobaan tak koca iman dekat Allah Subhanahu Allah berat ditetangkeun nggih berat baca keng nyaman mun ditetangkeun saunggun sokor rukun bingung banyak tamoy dedegan yuk ya tengah malam seporan kok tero tengah apa le tengah telur ya beda tamoy tak jauh oh iya angkui lah laku gente yuk kok ya beda tamoy dedegan kok anu ya tengah anu dak kaki beres tengah apa mana ajem beli oh iya yuk seporan kok aganggu apa ngecuma cendon, ngecuma ceron, ngecuma bejana. Tadi apa berarti orang ini ngecuma biasa. Lekat nyaman di tetangga. Yang kita bagi nyaman. Saking kini berat pacet. Bahkan tetangga kuliah sampean ni apa? Andi jaminan dari Nabi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzahullah. Wa man adzani faqad adzallah. Tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adza jarahu faqad adzani, sapan orang sing ngelarane dekat tetangga berarti ngelarane ka engko. Mengganggu ke tetangga berarti mengganggu ka engko. Lanyala kata tangke berarti lanyala kangko. Sapan orang selanyala kangko, sapan orang mengganggu kangko, mepegel kangko, mesake kangko berarti mepegel dekat Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Berat Pak. Merkena tengat temun kata tangke ni. Tereng pacet lah. Apon long kila aklat takabai. Pereng bi pereng. Gelas bi gelas, kila amonnya biasa pon, amonnya senekan ni kan. Amon di anak, mon popolong kapi, sampai ada tangken, tak pati saya, zawiru wala tujawiru. Sekira patang ziarah, cuma semak mon di anak bangun bungkoh, cekaro kelas sering budu, kelas kiai biar tokar kok.
semak gelu bunggona. Orang sandi ilmu pak, tokar pak. Derem sampean karo potongan babar setara tato paper ya. Sandi ilmu. Zawiru wala tujawiru. Mon di anak coba bolong. Takok cacan soki alen tandi. Otaba alen di motor, cacan di sepeda motor melas. Coba bolong. Neser. Sabek pajaran. Sabek tampung, sabek ligoro. Kula ni kapon landi niat seneka. Ligoro kula beda tanah karena bae tampung ning madrasah tampung pun di kula ngejoken kaning. Ya compo pajaran pun beda dua teti la para enam teti la meker kula. Ya sabek di maan dia. Oh ligoro situng, tampung situng. Di sabek di mata di mat tungaki dia sama jauh. Zawiru wala tujawiru peziaro sakira beda kerong ngagatretan jamak semangku tako cacaan genteng binena coba alien coba binena ratin lari kan deki mak gaya binena lele dayen aja ini kebahaya nih kak cek long babolong deki caca nonjongan to alin tak yonceng lah kan melas tetina macam alin tak tahu pidato tak yonceng situng otak ba alin pentor caca tak yonceng lah kan melas tetin mondi tretan sampai mondi anak coba bolong mak sama ongku akal ledak tak ledak lah berjajar enten Gus Malik waktu apolong sampai ke akhirat benih bungkon saya bolong mentura polong akhirat je. Kelakon apa tepak, kelakon apa bener. Maka insyaallah polong sampai ke akhirat. Berat pak, berat orang kata tangkanya. Nah, maneka ki banyak seperlu terangaki. Bahkan banyak ancaman dari Nabi nih kah. Orang se teko cak iman nih kebanyak. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ma'amanabi man bata syab'an wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Tak ekoca orang reta iman ka orang reta ekoca iman ka engko tebun Kanjeng Nabi sera man bata syab'an orang semalam kebedean kenyang keluargana kenyang anak bini kenyang wajaruhu ja'iun sedangkan tetangkeun kebedean lapar ben orang ni ka oneng jeri lapar derem sampean kenyang anan sampean kenyang binen sampean kenyang tetangkeun lapar padahal sampean oneng pak teko ca iman ka engko debun Gusti Kanjeng urusan bi iman lah urusan bi tetangkeun ni ka benih karo urusan sesama tetangga utawa setretanan utawa setetangkeun benih karo buru ada iman pak mereka nak cak lanya lah ke orang cak sampai berbuat cuba kata tangke sampai nyala kata tangke otang tak nyaur lah lebih ngong tibi mau goreng akam mecak kemelem selebar kaki malah tak angak ada tes betes cak kuda cak ganggu kata tangke karena senyaksian sampean mon mati tetangga tore saksi entretan mayit ni ke saya napa tak saya dia jangan ore sebab lah lakon wala tak sayongku celaka orang mon ngak ni ke pak celaka sampai Kanjeng Nabi ni ke saking diri sekut malaikat Jibril awasiyat dek Gusti Kanjeng mazala Jibril yusini bil jar tak pernah buambu malaikat Jibril dia datang kangko awasiat tentang tetangga hatta dhanantu samping kok dia nyangka annahu sayuwarithuhu samping kok dia nyangka tetangga aja oleh warisan pak pola oleh warisan tetangga ya padahal oleh warisan ni ke anak bini seoleh anak bini seoleh montan di anak buru ketretan sampai pesepuk penakan oleh kia lengkok kebeter saking derina malaikat Jibril tak buambu sak wasiat ka engkau sampai engkau nyangka saya warithu sampai datang kerol ya warisan aduh berat oleh karena dinto
mun ke baya napa sampean ke baya kuah asa masak suruh pebenya ngebei kuan aja minimal mun tak beri daging minimal beri kuan aja beri bau nama lolo saya beri bau nama lolo sampean mun ke baya napa baya ngebaya kolak tah tina masih tak melo aratan melo aing kan lumayan tempeng tak melo sekali mun mulai turin tina masih tak melo turin beri penjilan bae lah beri esen aja cek sampai ton katonaki ka oreng niser mun sampean tak beri erep mun sampean le melia neka darma mun sampean le melia sekira tatangker tak tahu sampai terakhir di bulan neka sampai Imam Malik neka andi tetangga Yahudi Pak tetangga Yahudi bener yang Islam Imam Malik andi tetangga Yahudi ketika Imam Malik ini kesete ketika Imam Malik ini kan tetangga Yahudi abid Imam Malik ini selama 40 tahun kurang lebih 40 tahun kurang lebih orang Yahudi neka tak oning ce we sini neka buru de tolong Imam Malik we sini benih kuan benih terater kotoran Pak akhir oning si Yahudi neka ya Allah tanggung kok ternyata bucor we sini apa nyamana gota sampai mengalir de Imam Malik akhirnya Imam Malik nyon sapa ora den kaula oh enten tak apa-apa jan Imam Malik karena orang yang di ilmu Pak engki tak apa-apa tuh mulai bilang ten ki buruan sampean oneng nikah wisin sampean masuk ke copok gula ampun 40 tahun pantas itu orang hebat Imam Malik Imam Malik wajaran temur je Jabu WC nyapa tak siapa bilang ngancam awas kakek deh Masya Allah nah sampai akhir dari orang Yahudi ini ke doden teben Pak doden ini ke aroma setako aroma sengitik tuh remah macam hebat ongku sampean cek sabar ongku panjenengan macam hebat tak sampet panjenengan maka Imam Malik adabu faqala lahu Imam Malik adabu oh kula aneka ngelakonin debun Gusti Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi adabu sapana orang seiman deka Gusti Allah ben iman deka tina akhir maka esoro amul jaki yakni berbuat bagus deka tatang wah mau cerita aki banyak beda orang yang di compok ini banyak tekosah sampai kakan kapi bulong kapi bisa kakan tekos bungkone akhirnya beda orang ngocak dari cara na ngunundung tekos gampang ngebu koceng kakek mau ngebu koceng buru dikit tekos oh masuk akal karena tekos takut ada koceng tak mungkin tekos makalah koceng tak kira jika Tom and Jerry itu aja koceng tak menang aslinya tekos tak bakal menang bi koceng kalau Tom and Jerry itu aja lah koceng dia bisa makalah apa tekos bisa makalah koceng pon ngobu koceng banyak untuk ngusir tekos ngeding meongat koceng ini kayak tekos nyengke bitabit tekos ini buru dak bungon tetanggen Pak loh mon engkau aman tang bungko aman dari tekos tapi tang tetangga tak aman gara-gara engkau ngebuka koceng akhirnya tekos seburu dak bungkona wah Arya engkau takok bener termasuk orang seiman dekat Gusti Allah akhirnya kocengnya buang boleh tekos saya sopaja entar dak bungkona iya wah ringi manongkur ya pon minimal kelas kuliah sampean cek sampai kecubaan iblis kelaban kecubaan minimal tau sama les jek aja
kuat aki lah sekejap paling ning berapa tahun sih kejaki kayak sakein badhe mati kok mohon mati butuh kata tangga engki napa engki engki jak kudan kata tangga jak lah nyala kata tangga karena sampean kelaban nyala kata tangga nih mepegel mesakek berarti pun mesakek ke Kanjeng Nabi sampai ngak nih agama nih jaga kata tangga amun muga dadi ilmu sing manfaat mulai mangken ayo seta rukun perukun engki seta rukun tore rukun seta akor tore pak akor seta sarmo tore pak sarmo apa boleh tetangga ki abu tretan Pak tos aku tetangga tos atan tretanan sakarep kok mon mate bojo ngetibi mon mate jalan ngetibi tos apekol sakarep mandio tibi kok udah belum bang iya iya tak mungkin ngocak tak butuh ke orang ya tak kira tetap butuh ke tetangga karena itu jangan sampai lanyala ke orang paham ya tak kocak orang seiman orang nikah orang lain yakni tetangga mungkin taruh masa aman dari perbuatan jangan sampai lanyala ke orang mereka sebelum sampai nak kebayi congok tetanggan kada oh ahli ibadah ahli solawat oh ahli kebayi compok mungkin kira sampean tetangga bi orang si tanah gena jangan baik ria takut ketambiasan bian cak kebayi bungkus neng ada tetangga bi orang si bejat aja bahaya engki sampean kuat anan sampean makin kuat ibadah nama apa anan sampean jamin tak jamin untuk nyelamataki makanya cek ben saroban kudu pele tetangga ni kesekira nambahin semangat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala semakin kencang ibadah semakin semangat ibadah bila tak gena berhubung tetangga gena moro norok gena lah cek sampean tak gena deki andi tetangga si gena ya cek tak gena sekali ada tambah tak gena 2 kali berarti termasuk dhalun mudillun abu tersesat ki nyesataki orang lain mbok coba orang rela naudzubillah wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بما توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان منا في السنة الماضية إخوان معنا القضاء وعن الوصول مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفنا لعمل صالح بقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك اللهم فينا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت ألواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة